Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar dan i lijepi pozdrav iz Smavrinci, gdje je prije 2 minute i 10 sekundi počela utakmica 7. kola treće hrvatske nogometne lige Zapad između Grobničana i Uljanika. Koja je uzrokovala puno problema, uzrokovat će nogometašima jedne druge momčadi. Pa je tako uzrokovala i nama lagano za početkom prinosa, ali evo nas, tu smo još jednom na Mavrincima, još jednom na Grobničanu, to što smo bili koji tjedan, dakle, prije koji dan ovu Šetevaru već smo riješili, jedan rebus već je u pobjedu 9-0 nad Kraljevicom u četvrtfinalu Županijske kupa, a sad je jedna prvenstvene ligaške, treće ligaške izazove. To ne mali, tako, došao nam Uljanik koji sa 3 boda manje sjedi na 6. mjestu prvenstvene ljestvice, dok smo mi treći sa 12 bodova u 6 utakmica, 4 pobjede, 2 poraza, nema remija, ova 2 poraza su bili u uvodnom dijelu prvenstva, go razlika 15-6, a cijela priča što se ta 2 poraza tiče, stala je naravno u onu priču o uigravanju. Dakle, 2 poraza su se dogodila kao posljedica uigravanja. Nadajmo se da će nastavak trećeligaškog puta Grobničana biti posud pobjedama, jer ambicije kluba su velike, klub posebno od ovog ljeta raste u apsolutno svim segmentima. Dakle, 7. kolo treće HNL Zapad, Grobničan Uljanik, danas još igraju Jadran Pazinka, Krk Cres, Nehaj Crikvenica, Novigrad Pomorac, Rudar Naprijed i Vinodol Buje, svi su počeli u ovom istom terminu. Rekao je službeni spiker kada je najavljivao utakmicu ovdje, zahvalio se svima koji su bili dovoljno hrabri da po jakoj buri, na momente su refovi stvarno strašni, koji su bili dovoljno hrabri, evo vidite, pokušaj da se lopta izbije 2 put, ali jednostavno u ovom prvom poluvremenu Bura gura loptu, za sada dobro, prema golu Uljanika. Verim, službeni spiker se zahvalio svima hrabrima koji su se usudili doći na utakmicu u ovom vremenu, jer Bura stvarno udara, jedan pokušaj iz daljine, prevenirao je to vratar Uljanika i riješio stvar. Dakle, druga utakmica ovaj tjedan za Grobničan, nakon onog uspješnog, super uspješnog kup meča sa Kraljevicom. Evo, čovjek s ruba 16 ispucava loptu, nije uspio ispucati dalje od 15 metara, trebalo bi u prvom dijelu iskoristiti tu buru koja puše u našu korist. Matija Kraljević je vratar Uljanika, pa spomenimo i sastav jedne druge momčadi. Dakle, za Grobničan Curać je na golu, Jukić, Vukelić, Matija Brdar, Pilčić, Matković, Brekalo, Rupčić, Kurilić, Prtenjača i Babić. To je tih 11 koje je Dušan Grujevski danas odabrao da počne utakmicu, a gosti iz Pule su u sastavu Kraljević, spomenuti vratar koji bi mogao imati velikih problema u prvom poluvremenu, nadajmo se i često vaditi loptu iz mreže, a igraju Batelić, Jokić, Vigan Hodža, Besford Krasnići, Petrović, Gračić, Jereb, Radetić, Trešnić i Raković. To je dakle 11 plavo-bijelih, crveni su, pa ja bih rekao, favoriti, možda ne izraziti, ali Grobničan kad igra doma jest favorit. A glavni sudac ove utakmice iz Velike Gorice Ivan Marinčević. Prošlo je gotovo 6 minuta, 0-0, bez velikih prigoda, bez velikih šansi, bez nekih matnih situacija. Dakle, one minutu i nešto dok smo se uključili u prijenos niste propustili ama baš ništa, kao što od nekih velikih bitnih situacija niste prepustili i u 5 minuta koliko smo već u prijenosu sa vama. Imaće, kažem, jedni drugi velikih problema. U srijedu, mislim, kad se igrao kup, problem je mogao biti natopljeni teren, ali nije, jer je uprava obavila sjajan posao, pojačala drenažu, tako da ona kiša i prolomi oblaka koji su natapali Kvarner nisu napravili nikakav problem što se odigravanje utakmice, kup utakmice sa Kraljevicom tiče, tako da evo i danas nadamo se da je ova bura, koliko god se ne treba priviknuti, neće napraviti neke kolosalne probleme, posebno ne Grobničanu. 7. kolo sezone u kojoj Grobničan ide sa maksimalnim ambicijama, ide sa ambicijama da bude vrh ili na vrhu same lige. Za sad tamo stoluju Porečki, Jadran i Crikvenica sa 16 bodova, Grobničan, kažem, treći sa 12, slijede Novigrad 17, Krk sa 10 i današnji protivnik Uljanik sa 9. To je tih 6 momčadi. Greda. Da li je to bio cilj, da li je to Matija Brdar htio, ne znam, ali u svakom slučaju ispalo je tako, pa pišemo u 8. minuti Greda iz ubačaja.
treba pokušavati, treba što više upućivati loptu prema golu Uljanika, jer ova bura, ovaj vjetar bi mogao priuštiti mnoga neugodna iznenađenja, barem u ovom prvom poluvremenu. Jedan momčad, jedini klub koji nakon 6 kola nema, a baš nijednog boda, je naprijed iz Hreljina, a za tjedan dana u sljedećem 8. kolu čekaju nas 2 derbija. Onaj koji nas najviše, ako ne jedino zanima, je onaj u Crikvenici. Dakle, u sljedećem kolu Grobničan ide u Crikvenicu kod za sada lidera, a Uljanik će ugoste Jakov Krk koji je jako pojačao momčad tijekom ljeta i tamo je uprava radi jedan veliki iskorak, ali naravno kada se promijeni momčad, pa koliko ojačana bila, treba vremena da se sve to skupo igra. Dovesti 5, 6, 7, 8 ili 10 novih sjajnih igrača nije bilo dovoljno nikada nikome. Dobar pokušaj, zabilježit ćemo i ovo, minuta je 9, udarac iz daljine. Fini pokušaj u padu Trešnića, ali preko gola. Ispričavam se ako čujete i ovo buru, ovaj vjetar koji udara, žestoko udara i po mikrofonu. To je jednostavno ta pozadinska buka, ili samo u datim trenucima pozadinska buka, nedovoljno glasna da bi se čuje preko bure, ali jednostavno toliko jako puše da se čak i ovdje odmakli smo se maksimalno koliko možemo ispod tribine, ne može negirati taj efekt zvučni, a vjerujte mi, za vas koji nas gledate to svojim toplim dnevnim boravcima, nikako se ne može negirati ni zimski efekt bure, dakle one hladnoće. Prema nam kalendarski zima još nije stigla, ali znamo svi kad bura zapuše. Za svašta su izmislili zaštitu i za one koji se penju na Himalaju, kako da ih utople od kvarnerske bure zaštite. Rekli smo u prošlom prijenosu, pa ćemo ponoviti i danas, da se stadion Adelije Bebe Haramije uređuje i to je vidljivo na prvu svakome ko dođe na stadion ili samo prođe pored njega. Predsjednik Damir Patarelo, njegovi prvi suradnici Danijel Jurić i Radovan Čarkovni radi fantastičan posao. Mavrinci su već sad uređeni, sređeni ili uređeni nego što su bili, a to je daleko od finalnog proizvoda. Klubske prostorije, slačionice, prostorije za delegata, sve se to ispod ove tribine renovira, obnavlja, bit će puno bolje, ne bolje, bit će predivno. Stiže asfalt na ovom prilaznom dijelu ceste prema samom stadionu, a Pitura, je Komotempera, jedan od sponzora, kad je s Komotempera Danijel Jurić, član uprave kluba, se to podrazumijeva i bit će još bolje, a bit će i pomoćni teren. Najmoderniji novi pomoćni teren, dimenzija 50x70 metara, naravno sami termini, kako je to priča koja je vezana uz mnoge one koji moraju pridonijeti u tome. Ne možemo reći točno kada, najkasnije do proljeća, a stići će i novi reflektori. O sad korner, zanimljiv korner, da vidimo kako će nositi loptu. Ubačena Peterac, odbijena šansa. Fina situacija, nije bio loš ni ubačaj. Mateo Vukević je bio u finoj situaciji, ali evo u 11. minuti udarac sa nekih 6 metara u vratar. Biće toga još. Nema brige. Vidimo da je ona inicijalna ideja Dušana Grujevskog, obrana vrlo blizu centra, dakle visoko podignuto težište momčadi, igra na prednji pogon, a sada još i uz tu pomoć, najčešće pomoć bure, tako da Grobničan u prvom vremenu treba napraviti sve što može da dođe do neke rezultatske prednosti. Naravno, nikad se sa vjetrom ne zna, ali logika nam govori da će od drugih 45 minuta taj doslovno vjetar leđa imati naši gosti Puležani. Izgledna situacija ubača, evo, jako teško je izbiti loptu gostima. Baš onako igraju ljudsko protiv bure, protiv jake. I jedni drugi sa četvoricom obrani, to je neki 4-4-2, 4-2-1, te neke varijacije na temu. Duplirani bokovi, znači što više iskoristiti igru preko bokova koliko se može. I naravno onaj focal point, kako Englezi stalno kažu, centralna točka Grobničkog napada, Dražen Pirčić. Iskustvo, golgeterski instinkt, uvijek na pravoj poziciji, onaj koji traži što više
više ovdje. Kako je ovo je sad već su rubni oni uvjeti za igru. Pokušaj da čovjek sa 5 metara izbio na centar, ne da bi nije izbio pol metra ispred nosa, nego se vratila i završila u korneru, a za Poležane sreća što Bura nije spustila kao udarac na njihov gol. Pritisak traje, 12,5 minuta je prošlo, traje pritisak Grobničana, očekivani pritisak Grobničana, naravno da bi crveni išli na forcing, išli tražiti vodstvo i pobjedu od prve minute i da nema Bure koja je malo saveznika, malo neprijatelj, pokušaj s lijeve strane, fino, su ušli u blok, ali odmah je oduzeta lopta, šut, ili pametno past, ja to smijem reći. Išla je lopta na Pivčića, još uvijek je tu odbijanac, ali plavo-bijeli zid je spriječio i ovaj pokušaj. Sudi glavni sudac ove utakmice. Ivan Marinčević je na prekršaju izlasku i sad će Uljani dobiti barem koju sekundu odmora da odahnu, su pod velikim pritiskom Grobničana i Bulja. Rekli smo dakle, Grobničan ima ponosnu tradiciju, a sada i ulazi u jednu novu svoju mladost, jedan novi zanos, jedan novi elan koji je donijela nova uprava sa najvišim mogućim ambicijama plasmana u jedinstvenu drugu ligu koja kreće sljedeće godine. Kada govorimo o novoj upravi, to su naravno ljudi koji su strahovito iznimno uspješni u svoj poslu, koji god su se prihvatili u životu, da nisu ne bi mogli niti pomagati sport. Naravno, to je ključ ljubav i želja da se nekome pomogne, a onda i kapacitet sposobnost za to će može činiti. Pa naravno, imena su dobro poznata, ali ih vrijedi što češće ponavljati. Komo tempera, veleprodaja, maloprodaja, boja i lakova, sve što vam treba za dom, za stan, za kuću izvana, za iznutra, naći ćete u Komo temperi. Nadam se da sad Udenik neće naći uspješnog populara Grobničana i neće. Pa to još biti laki, vaš prozor u svijet blockchaina, Štrabak, sve građevinske postavke, od projektiranja, planiranja, izvedbe, dostavljanja u poklon, besprijekornog naravno, Orkus Plus, potpuno higijenska rješenja, ekološki proizvodi sa svim potrebnim certifikatima, a i Adria Oil. Znate jako dobro i sami tankate svaki tjedan na tim benzinskim postajama, veleprodaje, maloprodaja naftnih derivata, deseci benzinskih postaja, jedan od najpoznatijih brendova u tom svijetu. Hvala im što pomaže Grobničan, hvala im što oni na kraju krajeva i sponzori i pokrovitelji ovog prijenosa. Kao i svih koji gledate Slavrinci i uživate u nogometu, uživate u jednoj grobničkoj nogometnoj sezoni na kraju koje se nadam jako puno veselja i u trećoj hajmo zapad i u županijskom klubu, pa onda tamo negdje i ovo je suđeno kao prekršaj preoštar, nenamjeran, ali preoštar start. Rekli bi John Jakova Brenda. Sad vidim. Uzeli su svoje vrijeme Poležani, sad će ispucati ovu loptu, evo naša jedan interval, mali intermezzo kad Bura baš nije jaka, pa je uspio dobrih 20 metara ispucati loptu. Stoper Uljanika, ona se naravno vrlo brzo vraća do crvenih, neće biti prekršaja, će se pustiti prednost, fino se otvara priča, treba otvoriti lijevu stranu, pa ići na ubačaj, pa šta Bog da. Brdar koji uživa protiv Kraljevice, nema prekršaja u napadu, fini ubačaj. Sada je malo zapuhala, malo sada je zapuhala kada je trebala zapravo vispu udarac na gol. Ovako je to lijepo, bez ikakvih problema. Matija Kraljević upati u ruku. Goal out pokazuje sudac. Spomenuli smo glavnog, pa ćemo spomenuti pomoćne. Dakle, rekli smo da pravdu dijeli Ivan Marinčević, prvi pomoćni mu je Filip Krznarić, također iz Velike Gorice, a i treći, ono koji ste vidjeli da je sad dosudio loptu za goste, to je Marko Matić. Ispucavanje opa na dobrih 40 metara, smirena lopta u prostor na lijevu stranu, malo previše Felše, malo Bure, tako da to nije bilo na kraju ni blizu Sebastijana Jokića i bit će out za naše, bit će out za Grobničan.
dobra situacija, evo ga, ide sam, fino. Ofo, kakva šansa. Ovo zveze nije imalo ni s Burom, ni sa bilo čim drugim. Zicer, 100%, daleko najbolja šansa u dijelu utakmice, ali jako dobra, predobra intervencija Kraljevića, koji je onako već je isijao i alibi puno lijevu nogu, na kraju ispalo da je taj njegov potez bio ključan. Ovo možemo zapisati kod daleko najveću šansu, dakle 18 minuta u dosadašnjem tijeku utakmice, sam potpuno mogao je birat golmana, pitat golmana koju će stranu uputiti udarac, na kraju je nije odabrao čovjeka, gađao je Kantun, ali je pogodio nogu Matije Kraljevića, koji se sada silom prilika promiče u igrača utakmice, ako ništa zbog ove intervencije. Prije 7 minuta, kad je pucao Vukelić, lopta je jednostavno išla izravno od njega, a sada se potrudio i skinuo daleko najbolju šansu u sadašnjem dijelu utakmice, šansu za Grobničan. Pokušavaju gosti, duga lopta, ovo ne bi trebalo, a došlo je na kraju krajeva u njihov posjeda i biće korner. Malo nekoordinacije u crvenoj obrani i korner za Grobničan. Korner izveden, ovo je nešto kao skraćeni, polako, bez puno kontakta, dobar udarac, odličan udarac je ovo bio Sebastijana Jokića. Dvadeseta minuta, dakle, Radetić i sjajna intervencija Curača. Još uvijek Uljanik tamo u pritisku nakon ovog kornera. Opet malo previše flipera, opet malo previše rizika, na kraju se Grobničan nekako branio. Dakle, čim su se malo oslobodili Bure, onda su se uspjeli barem na minutu osloboditi pritiska Puležani i složili prvu veliku opasnost za gol Dina Curača, koji je dobrom intervencijom skinuo jako dobar udarac Dina Radetića. U šansama 1-1, premda na Grobnička prije minutu i pol, 2 minute bila daleko izraženija, to je bilo 1-1 sa golmanom. Ovo je bilo izokrita, dobar, lijepi pokušaj u donji lijevi kut, ali Dino Curać se onako istegnuo i sam možda na prvu iznenađen da je tamo upućen tako opasan udarac na gol, ali odlična, vrlo dobra intervencija. Danas od nogometa uz ove trećeligaške utakmice imamo još nešto kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska je jučer svoje odradila točno onako kako treba, uvjerljivom pobjedom na Cipru, pa i mladi su protiv Norveške pobjedili 3-2 Bišćanova momčad. Dakle, danas imamo te europske kvalifikacije, a ako vam bude gušt, kada gledate Grobničan i imate šta gledat, onako fino sa stavom mozak na pašu, a u 63. minuti igra se u Kazahstanu, Bosna vodi kod Kazahstana 1-0, svaka čast Bosni i Hercegovini, Smajl Prevljak je dao gol. Danas nam je lako došlo bilo kakvih podataka, naravno u 2 klika, pa vam tako možemo reći, na primjer da u Poreču Radnik Pazinka su počeli 2 minute kasnije nego mi ovdje sa Uljanikom i tamo još uvijek nema golova. Lider Lige Jadran Poreć nakon 20 minuta sa Pazinkom za sad 0-0. 8 minuta jedan ubačaj, Bura nosi loptu u Gredu, u 9. u Gredu naravno Uljanika, u 9. solidna situacija za goste, Trešnić puca preko gola, u 11. Vukelić u vratara, u 18. Brekalov Zicer, ali Kraljević je uspio to nekako skinuti. I u 20. minuti Radetić, fin udarac nekih 18-19 metara. Dobra akcija Uljanika nakon kornera, pokušaj sa lijeve strane u suprotni donji kut, ali je Dino Curać vrhunskom intervencijom uspio obraniti svoj gol. Pa nakon 22,5 minuta otprilike, dakle točno na polovici prvog poluvremena,
na stadionu Adelije Bebe Haramije, Grobničari Uljanik još uvijek bez golova 0:0. Za vas koji ste se možda kasnije uključili, ponovit ćemo i sastave. Za Grobničan Curać, Jukić, Vukelić, Matija, Brdar, Pilčić, Matković, Brekalo, Rupčić, Kurelić, Penjača i Babić, a za goste iz Pule, Kraljević, Batelić, Jokić, Hođa, Krasnići, Petrović, Gračić, Jereb, Radetić, Trešnjić i Robert Raković. 7. kolo, nakon 6, Uljanik ima 3 boda manje od Grobničana, koji ih je do sada osvojio 12, 4 pobjede i 2 poraza. Rekao sam od utakmice da je to bio uvodni dio prvenstva, početak uigravanja i da ne vjerujemo da će takvih kikseva biti više puno. Kako god bilo, u 6 dosadašnjih kola Grobničan se pokazao koja je momčad, kao momčad koja ne remizira, koja nije sklona takticiranju, koja nije sklona igranju na bod. Pa onda nemaju nijedan nerješen rezultat u 6 dostupnih utakmica, 2 poraza, 4 pobjede, 12 bodova. Solidan, više nego solidan učinak. Naravno da Dušan Korenski uvijek želi i hoće više i bolje. Bio je do duše zadovoljan prije koji dan kad se Kraljevicu pobjedilo 9:0, trener koji nakon 9:0 ima prigovor. Morao bi se sam sa sobom zapitati kako gleda nogomet, naravno da je to bila savršena nogometna izvedba, ali naravno da je to bio protivnik niže kategorije, četvrtoligaša, danas sa Uljanikom daleko teže, daleko su Istrijani čvršći, a i jednima i drugima je ova utakmica igre protiv dva protivnika. Jedan su suparnički nogometaši, a drugi ova Bura koja je nešto sad malo stala, ali koja u datom trenutku kad zavrti za ključ onaj svoj rep može biti jako nepredvidiva za obje momčadi. Realno u prvom poluvremenu više je saveznik naš nego Uljanikov. Ipčić prima loptu, puca iz prve, golgeteri to rade. Oni koji su se u životu nazabijali golova, a Pela vjerojatno ni sam ne zna koliko ih je zabio u kojim sve ligama i za koje sve klubove. Oni rijetko gledaju kad dobiju loptu tu negdje oko 16 metara posebno unutra, to je jednostavno, to je u krvi, to je neka genetika, a onda i navika. U svakom trenutku je svjestan gdje je gol, gdje je on i prva pomisao mu je u 99% slučajeva kako riješiti situaciju iz prve ugrozi gol. Odlična sada krasna intervencija, jedno čisto uklizavanje našeg kapetana Stjepana Jukića. Izbijena lopta, Pičić je izašao iz ofsajda, ali mu je lopta odmah došla nazad u noge. Fino odigrava, fino iz prve odigrava do Prtenjača na desnoj strani, nazad do Pičića, dobra situacija s vanjske strane. Jako dobro, fino su ovo, prekrasno odigrali Ivčić i Prtenjača, na kraju završni udarac u dobroj situaciji u vanjski dio mreže. Šteta, to možemo naznačiti kao drugu pravu veliku priliku. Bilo je malo iz kosa, pa nećemo reći da je bio baš totalni zicer kao što je bio on Brekalo u 18. minuti, ali jedna greda, dva zicera, još jedna dobra šansa, to je za sada ovih 25-26 minuta učinak Grobničana, dakle bliže su definitivno bolji takmac i bliže vodstvu, kojeg za sad nažalost nema, ali vjerujemo da do kraja utakmice ima više nego dovoljno vremena da crveni riješe priču. Evo sada jedan fina i dobra odluka Ivana Marinčevića, lopta se kreće nakon njega, da se svede pa će biti vraćen nazad u posjed. Ova lopta koja je ostala tamo na kantunu bit će vraćena druga. Dodavači lopti su je dali i pokreće kapetan Vukelić novi napad Grobničana. Duga lopta na 20 metara od gola. Opet šire ruke Istrijani, ispucavanja lopte koji se završavaju tako da lopta ide 20, 30, 50 ili više metara od gola. Ovdje po ovoj Buri svako ispucavanje je zapravo samo odgoda od 2 do 3 sekunde da vidiš kad će ti koliko brzo Bura vratiti loptu tamo od kud si ispucao. Ubače sa strane bio za Grobničane, dalje lopta u našem posjedu. Centar šut sa lijeva.
Tenjača je to smirio, primirio, dao Rupčiću, Rupčić opet ubacio u sredinu, dobra, fin udarac glavom, šteta, ovo je stvarno bilo fantastično, krasan ubačaj sa desne strane, još ljepši, još bolji udarac glavom. Ako se ne varam, meni se čini da je ovaj udarac uputio Ivan Babić. Korner, još malo forsiranja i opet ništa. Fantastično je glavom pucao Babić u suprotni kut, ali kapa dolje Matiji Kraljeviću za ovu vrhunsku, zaista vrhunsku intervenciju. Dobra, hoće, tup, udri, neće. Svede se sve sad kad ovako Bura krene ubaciti u loptu, pa tamo čekaj na neki odbijanac, čekaj na fliper, nije išlo, nije uspjelo. Najbolja akcija utakmice bila ona prije minutu, dakle krasan ubačaj s desne strane, još bolji udarac glavom i na kraju vrhunska, nažalost, ali zaista vrhunska intervencija Matije Kraljevića koji je izvukao, izvadio loptu svog donjeg lijevog kuta. Na uvjete za igru možemo i moramo zapravo reći da je utakmica jako dobra, zanimljiva, evo 28-29 minuta, 2, 4, 6, 7 dobrih šansi, dobrih akcija, 2 gostujuće, 5 domaćih, imao je Grobničan nekoliko prigoda da zabije, da povede, da otvori tu pravu pulskih nogometaša. Htio bi ih nazvati brodograditelja, ali svi znamo u kakvoj situaciji hrvatska brodogradnja, koliko je to muke, koliko je to problema, ali ponosno ime nose, ime koje ima veliku tradiciju i nogometnu, a i ovu drugu. I Solodan je dobar Uljanik i ove sezone. Gornji su polovici tablice, tu blizu Grobničana na 3 boda, tako da bi utoliko važnije bilo večeras, to je danas ovdje na Mavrincima, osvojiti 3 boda na bilo koji način, tako da se, oprostite mi na izrazu, potrese Uljanik sa repa, jer ta 3 boda su u jednoj utakmici se priča okrene. Liga je relativno zbijena, Jadranci Crikvenice su se lijepo odvori na vrhu sa ta 4 boda više od Grobničana, ali Novigrad, Krk će kad proigrati i ovaj protivnik danas Uljanik su tu, to su te momčadi koji mogu raditi probleme. Prvenstveno Jadranci Crikvenice, Grobničan, Novigrad i Krk. Naravno da je sezona duga, naravno da se ima puno za igrati, naravno da će tu još biti oscilacija, uspona i padova, ali svaki taj puntić mali na kraju, svaka pobjeda može u konačnici na kraju balade, na kraju dana donijeti veliki uspjeh. A Grobničan je klub koji ima velike uspjehe na pameti, koji je stvorio momčad i ima struku da bi na kraju ove sezone napravili upravo to veliki uspjeh. Plasirali se u jedinstvenu drugu ligu i napravili taj iskorak. Naravno, imperativ prvog mjesta nije izražen, ali svi znaju da se može i svima je to novo. Velika je razlika između želje i realne ambicije i onog bespotrebnog imperativa kad ljudi sami sebi stavljaju na leđa pa si stave teret i nose teret koji ne bi trebali. Toga na Grobniku nema, znaju da mogu, ako uspiju, super. 32 minute su prošle prvog poluvremena još bez golova na Mavrincima, ne zato što šansi nije bilo, nego zato što je u ključnim trenucima ili strijelci, oni koji su bili u šansi, nisu bili 100% koncentrirani, ili su vratari i jedan i drugi, i Dino Curać i Matija Kraljević imali prave intervencije, zaista su obojica se istaknuli 2 puta, čak Kraljević i 4-5 puta u jako dobrim situacijama. Vidjeli smo sad jedan primjer loptu koji je inače Patenjača bez ikakvih problema lako primio i smirio ljevom nogom. Bura mu jednostavno odnijela sa nekih 100 na sat preko noge i može slikati. Da vidimo kako će sad biti igrač Uljanika izvest out. Kad je nogom ispucuje svom snagom da se vrati ruka, dobro pamet.
što više po putu da se izbjegava ove zračne struje. Prekršaj se mogao, jako lako se mogao suditi prekršaj, ne bi niko ništa prigovorio Marinčeviću da ga je sudio, bio bi slobodnjak za Gromničana 18 metara u jednoj dobroj situaciji. Ovako se prevenira kontra gostiju i bit će aut za Uljanika. Bravo. Rutina i znanje Stefan Jukić. Na prvo vrhunski rješava, onda su to malo zakomplicirali život. Vidimo da Uljanik nije to priča bez veze, dakle, kad su prisiljeni braniti se, brane se sa svih 11 igrača, ali čim se lopta prinese na polovicu, tu je 6-7 njih u završnici, bez problema, dižu težište i pokušavaju odmoriti svoju odbranu time što će pritisnuti Gromničan što više vode. Dobar posao. Nogometni rade u Puli, Uljanik. Vidimo, izgleda kao jedna jako ozbiljna momčad. Sada je vjetar gurnu loptu Forte Peljači. On je smirio i bit će korner. Jako je oštar ubačaj. Spreki da može uvijek napravi štetu po ovoj buri utoliko veću. Nadajmo se da hoće. 34. minuta u tijeku. Taman za recimo zabiti. Opa, prejako. Eto, to je to. Nekad nam bura pomaže, sad nam apsolutno nije pomogla. Dobar ubačaj, ali je bura dala ubrzanje u zadnjem trenutku, tako da igrač koji je bio na drugoj stativi htio se nakloniti i spustiti loptu u mrežu. Mogu samo pogledati kako bura loptu nosi u goal out. Grdo nije ugodno, Trpitovu buru ovdje, većina gledatelja se povukla što više onako u zavjetrinu, nisu na svojim mjestima, nego stoje ovdje da bi dobili zaklon iz zida i plastične ograde ispod tribine, tako da niste loš potez napravili ni vi koji gledate prijenos i slušate nas iz udobnosti topline svojih domova, a da bi vi mogli guštiti u tome kako Gromničan igra i nadamo se u konačnici pobjeđuje, pobrinuli su se Como Tempera, Bitlakin, Strabag, Orkus Plus i Adria, Oil, sponzori i pokrovitelji našeg prijenosa i hvala im na tome i u vaše i u naše ime, naravno hvala što pomažu Gromničan jer to čine i bez njih bi sve bilo daleko teže. Još jedan pokušaj ispucavanja, ali pokušaj koji ide u buru. Dakle, vi gledate prijenos, uživate, onda ćete na programu HNTV-a moći vidjeti sve najzanimljivije susrete. Opa, kiks u predaji, ali budno je to pratio Dino Curać, izbio aut, spriječio veće zlo. Dakle, prijenos na Facebook, YouTube kanalu Gromničana, pa onda izvještaj iscrpni na HNTV-u, a u međuvremenu, manje više čim utakmica završi, odete na sport.com.hr i vidjet ćete iscrpan izvještaj sa ove utakmice, naravno multimedijski s fotografijama. Tu je kolegica Valentina Prokić koja se smrzava zajedno sa nama i koja budno prati sve što se događa, pa će o tome izvijestiti sve vas koji onda onako izvučeš iz hlača mobitel i znaš bez da si bio tu sve što se i kako se dogodilo. Sport.com.hr, adresa za sve bitno što se događa ne samo u hrvatskom, nego poglavito u našem riječkom i kvarnerskom istarskom sportu. Aut za Gromničan, 37. je minuta, prigoda je bilo, golova nažalost još nema. Gromničan bolji, Gromničan dominantniji, nešto malo i uz doslovno taj vjetar u leđa, ali vidi se svako toliko da je Uljanik jedna ozbiljna, dobro posložena momčad koja itekako zna zaprijetiti i to ne na blef, to ne samo na kontru, nego i organizirano sa dovođenjem puno igrača u završnicu. Fino je zadnje linije Gračić preventivno, ali opet i Crvena furija, Gromničan, a i Bura tjeraju Uljanik dalje od gola Dina Curača. Ispričavam se još jednom ako je zvuk Bure glasniji od mog komentara, što možda nije loše. Ali jednostavno ne može si bit će nikakav efekt Bure, pa ni taj zvučni kad zavrti, kad zapuše na groblju, na tasaču, na kribe i na zametu,
to je Rijeka, to je Grobnik, to je Kvarner, kad krene nema pomoći, nema obrane, možeš se jedino sklopiti sakrit, a nogomet nije sport koji se može igrati tako da si nije sakriven, nego si na milosti i nemilosti mogućim uvjetima. Dan je zapravo predivan, narodna bura je rastjerala sve ono grdo što se zna nakupiti u Ariji, sunce je, ali snaga vjetra zna biti nesmiljena i danas radi problemi jednim i drugima. Grobničanu više ide u leđa, tako da bi voljeli da se u sljedećih cirka 8 do 9 minuta dogodi zakupnica barem jedna lopta u mreži Matije Kraljevića, vratara Uljanika, jer u drugom dijelu onda bi to moglo biti daleko teže. Ali uz nešto sreće što su imali, opet kažem, svaka čast Grobničanu koji se trudi, inzistira na tome da dođe do gola, ali svaka čast i nogometaša Uljanika koji pokazuju da se dobro organizirano brane u 2 linije, u 4. Pa to i nije 4-4-2, nego onih 4-3-2-1 koji se onda, naravno, veći dio utakmice na Grobničan stišće. Zapravo, faktički je to 4-5-1 sa jako puno igrača u vezi i dupliranim blokovima. To je način na koji Uljanik za sada vrlo uspješno odoljeva grobničkim napadima. Jakov Brekalo je poslao sada jednu loptu krivo, dogodi se to u najboljoj namjeri, htio promijeniti stranu, završila je u autu, a Uljanima se ni malo ne žuri sa izvođenjem tog auta. Malo glavometa, opet jedna visoka lopta, Pinčić uspio primiriti, dat na lijevu stranu. Dobilo je ubrzanje, pobjegla od Brekala, ali došla do Brdara. Brdar ubacuje. Perše je trebala biti unutarnja, bila je, nije prešla lopta preko noge, ali je Bura odlučila je odvesti na drugu stranu, taman tamo gdje je čekao Matija Kraljević. 0-0 nije rezultat tipičan za utakmice Grobničana. Ovih 6 gola, prosjek golova je debelo preko 3, 15 postignuti, 6 primljeni, dakle 21 gol, 6 gola. Fin je to prosjek, međutim, tvrda ekipa, onako, sjećamo se kad je stari Skorija, Serđo trenirao Uljanik, to je bilo otprilike ovako. Pa nas sve baca na to da je taj rad ostao i desetljećima poslije, da je Uljanik bio isto jedna tvrda ekipa, onako tvrda u najpozitivnijem mogućem smislu, momčad, dobro organizirana, koja se jako dobro zna braniti, koja čvrsto ide u svaki duel i čiji bedem je jako teško razbiti. To nam dokazuje ovih skoro 40 minuta ovdje na Grobniku. Prvih 40 minuta još se puno ima za igrati, vjerujem da će Grobničan naći načina doći do tog pobjedničkog barem jednog gola, ali da će biti lako, neće biti, to nam je jasno. Bilo nakon prvih nekoliko minuta sa svakom novom se samo se više potvrđuje, evo ga Pile, ubačaj s desne strane. Nije stoper Uljanika napravio apsolutno nikakvu veliku grešku, nego je Pinčić onako sa tim svojim golgeterskim instinktom bio točno tamo gdje treba biti, 41. minuti. Taman mu je malo još i Bura pomogla, odnijela loptu na nogu, pa ja mislim sa jedno 2-3 metra, ali opet svaka čast Matiji Kraljeviću koji je bio na mjestu. Glasni povici, 42. minuta, bilježimo mogući 11 za Grobničan, ali nedosuđen. Ali činjenica da smo po šansama već trebali imati prednost, već trebali voditi. Dalje su tu protesti, ali Ivan Marinčić pokazuje kako mu na kraj pameti ne pada, ni pomisli da bi sudio 11. Vara nema. Tek će nam usporena snimka u izvještaju za Hrvatsku nogometnu televiziju pokazati koliko su ovi protesti naših igrača opravdani, koliko ne, ali meritorno na kraju krajeva ono što kaže glavni sudac, Velikogoričarin, Bože milio, to bi se počeo jezik petljati, Ivan Marinčević je odlučio kako za njega tu penala nema.
nije pokazao zapravo nikakvu ozbiljnu namjeru bilo što da sudi i sad odmahao je rukom. A nema ništa od ovog, od ove puno priče, svaka čast, jasno nam je da je strast velika i da su tenzije velike, ali Matija Brdar može sa sucem priča 3 dana, odluka se neće promijeniti. Evo sad je Dušan Grujevski, ima nešto za reći. I njegov dijalog sa Marinčevićem neće promijeniti ništa. Vrijeme mu ide da se smiri, jer inače mu biti pokazan žuti karton. Vrlo lako moguće. Nastavimo igra dalje. Bolji smo, to smo pokazali evo ovih 42-3 minute i vjerovatno to da ćemo tu kvalitetu, tu dominaciju materializirati golom. Nervoza, pritisak, teško da mogu ovim plodom mogu jedino destabilizirati i dokoncentrirati nas sami. Jedna od sastojaka koju ima svaka velika ekipa, to je da vjeruje sama u sebe, da igra od prve do 90. jednako, da igra sa jednakim mentalnim sklopom, da ne odustaje od apliciranja taktike koja je dogovorena i uvježbavana na mjesecima treninga. Ovo je isto taj primjer, ne se nervirati puno, ne razmišljati o tome što je sudac sudio, a što nije na kraju krajeva. Ova je jedina situacija koju možemo nazvati istinski spornom, jer se možda moglo suditi da ne ste razredimo sada. Dobra prigoda za obačaj, ali nije prošao dalje, nije došao do peterca. Vukelić u duelu, čisti, lopta u nogama i u posjedu plavih. Turnuto tamo Sebastian Jokić na lijevu stranu, primirio je on je u kontroli u duelu sa Rupčićem, na kraju oduzeta lopta, prešla preko noge. Fino na Dobičića. Odličan formu je dala Bura, ide Pile dalje. Da vidimo, ovo će biti korner. Čista situacija je bila, Mateo Petrović je čisto startao na loptu, tako da ostaje nam korner. U posljednjoj minuti, u posljednjim trenucima prvog poluvremena izveden brzo, kratko, Bilčić, ubačaj, da vidimo na drugoj strani, krasno. Imao je Prtenjača na glavi, pucao, notirat će i ovo. Vidjeli smo poluvremena sa puno manje šansi, a sa puno više golova. Izgleda da je ovo danas suđeno da prvih 45 bar prođe bez gola i još jedan pokušaj i opet Prtenjača i opet ništa. Ušli smo u nadoknadu Ivana Marinčevića. Vjerojatno će produžiti za 1 minutu, nije bilo nekih velikih ukazivanja pomoći, nije bilo puno priče, ne, evo, to je kraj prvog poluvremena. Dakle, nakon prvih 45 minuta, 7. kolo treće Hrvatske nogometne lige Zapad, Grobničar Uljanik 0:0, prigoda podosta, 1/10, od kojih 8 na strani Grobničara, nažalost bez gola, a vjerujemo da ćemo u drugom poluvremenu vidjeti taj gol, vidjeti i tu pobjedu Grobničana, jednima i drugima nimalo nije pomagala Bura. Vjerujem da se mnogi nadaju da bi i nadali su se da će Grobničar voditi, ali onako, čaša je polupuna, svaka čast, ja mislim da moramo biti zadovoljni sa onome što su igrači napravili u punom poluvremenu. Po meni nedostaje samo taj gol, vidjet ćemo koliko će Bura raditi problema u drugom poluvremenu našoj obrani. 10-15 minuta pauze pa se čujemo početkom drugog poluvremena.
Počeo je dakle drugo poluvrijeme, nije da nije bilo šansi, bilo je na obje strane daleko više Grobničanovih, međutim bez gola. U prvom dijelu Grobničan je imao onaj doslovni vjetar u leđa, dakle buru koja je puhala, koja je povremeno i odmagala, ali je bila nepredvidljivija daleko ipak za goste, no nije se to uspjelo naplatiti uz nekoliko jako dobrih šansi, uz 2-3 čak zicera koje su crveni imali u prvom poluvremenu, ali što dekoncentracija, što bura koja je u zadnji čas dala neki nepredvidljivi zalet lopti, a nešto je skinuo i svaka mu čast na tome golman Uljanika Matija Kraljević. Dakle, imali smo jednu spornu situaciju u 42. minuti po nama, a priznajemo da sigurno nismo krajnje objektivni, bio je to 11 za Grobničan, nije ga sudio glavni sudac Ivan Marinčević, vidjet ćemo u izvještaju koji ćete moći pogledati na HNTV-u kada se aktivira i usporena snimka, da li su postojali baš svi elementi za 11-terac, po nama apsolutno jesu, ali Marinčević je onako odmahnuo glavom i rukom da mu na kraj pameti ne pada suditi 11-terac. Što je tu je dakle 0-0 je, 7. kolo je ovo. Prije ove utakmice situacija na ljestvici je bila dobra, Grobničan treći sa 12 bodova, ispred njega Jadran i Crikvenica koji su osvojili 16 i za sada su neupitni lideri treće HNL. Imamo i dvije zamjene, dva nova igrača koji su ušli na poluvremenu su Ivan Golić i Filip Batarevo. Dušan Grujevski je vidio dakle da ili procijenio da njegovi momčadi treba neki dodatni impuls, treba neki dodatna energija koju pričove naravno moraju donijeti, pa ćemo vidjeti kako će se to realizirati. Gosti su se u prvom dijelu branili u jednih oštrih i čvrstih 4-5-1 sa dopiranim bokovima. Vidimo sada kako su stali početkom drugog dijela, da im je želja da to daleko više sliči na 4-3-3, jer sada je bura na njihovoj strani, puša njima u leđa i nadaju se da bi mogli ugroziti vrata Dina Curača koji također imao 2-3 vrlo dobre intervencije u prvom poluvremenu. Dakle, Uljanik je napravio ono što je i mislio napraviti u prvom dijelu, sačuvati svoju mrežu netaknutom, a onda prekršaj čisti, tako je i suđenje, nenamjeran ali čisti. Znači, Puljani i Puležani su napravili ono što su htjeli u prvih 45 minuta ove utakmice, zadržali nulu. Bilo je to i sreće, ali hrabro su je zaslužili, to im isto moramo priznati. Tako da sada sigurno ulaze sa izraženim ambicijama u drugo poluvrijeme ove utakmice. Spomenuo sam tablicu, dakle Jadran i Crikvenica po 16, Grobničan 12, Novigrad četvrti 11 bodova, Krk 10, Uljanik 9 bodova. Naprijed, Hreljinski naprijed je na dnu, jedina momčad jedini klub koji u 6 kola još nije osvojio ni boda. Dakle, rekli smo ko je ušao, a zamijenili su Jakova Brekala i Ivana Lupčića, to su dva igrača koje je Grujevski na poluvremenu postavio u slačionici. Danas igraju sve utakmice 7. kola. Jadran na poluvremenu protiv Pazinke vodi 2-0, igraju još Krk Cres, neka i Crikvenica, Novigrad protiv Kostarskog Pomorca uvjerljivi 4-0 nakon prvih 45 minuta, igraju još Rudar Labin protiv Hreljinskog naprijeda, a na poluvremenu je u Vinodolu bilo Vinodol Buje 0-1. U sljedećem kolu su na rasporedu derbiji. Grobničani idu u goste Crikvenici, a naš današnji protivnik Uljanik će na otok, idu kod Krka Damira Kraljića. Dosta žustar prekršaj, ali bez protesta suđenja idemo dalje. Rekao sam na početku prenosa, pa ću ponoviti kako je dosta empatično i pametno službeni spiker na početku same utakmice zahvalio se svima od nekih 50 gledatelja koji su došli ovdje na stadion Bebe Haramije na hrabrosti, jer po ovakvoj buri stvarno nije svejedno nekom izaći svoje tople kuće i doći pogledati Grobničan. Ovdje su samo oni koji istinski vole i naš Grobničan i nogomet. Ubačaj ide sa lijeve strane i to bi moglo biti dobro, to bi moglo biti simpatično. Lopta fino prtenjača glavom, odbijanac, jedan, drugi, treći, opet prtenjača sa suprotne strane.
Ljeva noga u bliži kut bez problema, to hvata Dino Curać, čini mi se da lopta i da ju je pustio, ne bi išla u mrežu nego u gol out. Pametno Curać pokušava, naravno ne Curać nego Kraljević pokušava, sad je uhvatio loptu bez problema, iskoristiti malo u buru, gurnut loptu u kontru, ali ne uspijeva. Jedno 30 metara u zrak, Bura je vraća nazad. Probleme koje ima Uljanik u prvom poluvremenu sad će u nastavku imati Grobničan. Ne možeš ni igrati na duge lopte kad je duga lopta nemoguća. U ovom smjeru jest itekako moguća, ali fino su to riješili crveni. Napucana lopta iz blizine. Oduzeta, evo vidimo sad i naravno očekivano Uljanik dignuo težište svoje igre, dignuo obranu više, pritiskat će crvene što intenzivnije mogu, ne bi li im se dogodilo ono što se Grobničanu zasluženo dogodilo jedno 4-5 puta u prvom dijelu, da na čisti pritisak i na Buru, i evo, to je to. To je to, bilježimo 52. minuta, fini pokušaj iz daljine. Antonio Gračić ljevicom, ali Bura je odnijela taman toliko da Curać uspije nekako dotaknuti tu loptu, čim je korner, znači da je vratar Grobničana tirao tu loptu. Tu sada i kvaliteta i plan igre lagano padaju u drugi plan kad su ovakvi uvjeti za igru, kada ovako Bura nosi loptu u jednom smjeru. Nažalost, morat ćemo se pomiriti s tim da ćemo vjerojatno gledati intenzivnije napade Uljanika u drugom dijelu utakmice. U tom smjeru tjera želja, a i sama Bura koja jednostavno gura loptu i gura napade u krilo Dinu Curaću. Da ne bi ispalo previše cmizdrimo ili mjaučemo, i po težim se uvjetima znalo igrati i raditi naravno, međutim ovo jest na nekom rubu regularnosti, jer refuli Bure su sigurno 15 minuta, u prvih 45 minuta potpuno promijenili prirodni let lopte, ko što je sad, gledajte ovo, jako ispucana lopta i drugo pametnije ne možeš i napraviti, ali umjesto da ode debelo preko centra, ona se vraća i out je za Grobničan na 20 metara od njihove out linije. Ma naravno, pametno. Morat će Dino Curać biti jako oprezan, ovo je sad situacija sa ovoliko bure i ovoliko vjetra da je udarac centra je opasan i može ti lopta pola metra pred nosom dobiti ubrzanje i promijeniti smjer, tako da maksimalan oprez, a možda ni to u datim situacijama neće biti dovoljno. Dakle, sponzori prijenosa ove burovite trećeligaške utakmice između Grobničana i Uljanika su Como Tempera, Bitlaki, Strabag, Orkus Plus, Adria Oil i svi oni koji pomažu Grobničani nogomet i hvala im na tome. Ubačaj sa desne strane, ovo je jako sumnjivo bilo, ovo je još jedna situacija koju bilježimo, koju će razrješavati usporedna snimka, ali 54. minuta, Domagoj Maks Jerebić čini nam se igra u ruku. Možda nije namjerno, međutim, ako vjetar uključujemo kao, ovu buru uključujemo kao bitnog igrača i nije opravdanje za promašenu šansu, onda ne može biti opravdanje niti za igranje rukom. Nije to napucana iz blizine, nije to bila neka velika promjena paradigme, nego jednostavno uvjeti na terenu, a ruka je, meni se čini, bila, ali kažem, teško biti 100% siguran. Ovo ako prekršaj bi trebao biti karton, malo je Ivan Marinčević pod utjecaj vlastitih upitnih odluka.
Ovo ako sudiš faul, onda daš i žuti, ali dobro. Za sad još uvijek možemo reći da to sve skupo ulazi u neku domenu koliko toliko razumljivih sudačkih pogrešaka. Premda 2.11-terca, 2 upitne situacije, 16-tercu Uljanika, to su već one, ako je greška onda bitna pravila, bitan poremećaj pravila nogometne igre koja se treba poštivati. Pa se nadamo i zbog Grobničana i zbog Ivana Marinčevića da će ovo završiti pobjedom domaće momčadi, kako bi se onda što manje pričalo o suđenju. Nikome to nije drago kad se priča o suđenju i sucima. Bili smo prošlog tjedna zapravo u fokusu dok nije počela reprezentativna akcija. U fokusu hrvatske nogometne javnosti je bila priča o sucima, o suđenju, o utjecajima dobrim ili lošim hrvatskih nogometnih klubova. Fina situacija, ulazak sa desne strane, da vidimo, nažalost, korner u zadnji tren ispred Marina Matkovića, vrlo dobra intervencija Mateja Petrovića i odnešena lopta. Dobio je jedan udarac u leđa. Petrović ili Hodža, na prvu mi se učinilo Vigan Hodža, tako je. Ustaće se. Korner je za Grobničan. Čuli ste Matković na korneru. Fino primljena lopta. Koncentrirana je gostujuća obrana. Jukić je u kontroli situacija i ne mora biti, treba samo pustiti loptu koja je daleko. Ovo je trebalo hvatiti ruku. Jukić je zato je pustio da bi je Curač uhvatio i onda je ispucao. Curač odlučio odmah rješavati. Bura mu je odnijela u aut. Pa se sada cijela ta priča koja je prije 5 sekundi bila pred golom Uljanika seli pred gol Grobničana. Filip Batarelo fino u začetku akcije, da vidimo sada, Prtenjača hoće li smiriti tu loptu, hoće, opet je do njega Batarelo. Bilo je logike u ovom Filipovom pokušaju, izvedba je bila lošija nego što smo htjeli. Izgleda gotovo ko je to kad igrači čekaju visoko napucanu loptu u zraku da padne, a ne znam ni sami gdje će pasti, jer kako ona pada s nekih 30 metara visine, 33 puta može promijeniti smjer, ovisno o tome kako se zavrti nalet bure. Tako da realno moramo reći, danas vjerojatno smo već dosadni, ali veliki, bitan element je bura, daleko veći nego što je to bila kiša i natopljeni teren u kup utakmici sa Kraljevicom. Nešto je zbog velike razlike u kvaliteti, a nešto je zbog toga što je daleko bolje travnati teren podnio obilne kvarnerske kiše nego što se sada igrači jedni druge momčadi mogu nositi sa jakim, čestim i jako nepredvidljivim naletima bure. Naravno, bura u principu puše onako kako puše prema jugu, dakle u drugom poluvremenu prema golu Grobničana, što je plus, što je prednost gostima, ali kad se zavrti ona pijavica, onda sam Bog zna što bura može napraviti. Desetak minuta igre u nastavku, još uvijek je 0-0. Nema puno utakmica ove sezone koje su Grobničan i Uljanik odigrali, a da nije bilo golova. U jednim jako specifičnim uvjetima to bi se danas moglo, ali veliki kondicional moglo dogoditi, možda već sad padne gol. Ne, fini ubačaj s lijeve strane, na kraju od koga se odbila lopta. Odbila se od gostujućeg bloka, pa će biti korner za Grobničan. Ubačaj s lijeve strane. Pilčić opet onako onim svojim instiktom na lopti. Pokušaj nije baš poklopio onako kako je htio, a s druge strane dobila je i jednu vjetrovitu kontru, pa zapravo lako samo došla do naručja Matije Kraljevića.
Podsjećamo danas u 7. kolu još igraju Jadran Pazinka, Krk Cres, Nehaj Crikvenica, Novigrad Pomorac, Ruda Naprijed i Vinodol Buje. Fenomenalno, sjajno bi bilo ovo riješiti pobjedom, ne samo zato što je svaka pobjeda 3 boda vrijedna, nego i zato što se u sljedećem kolu ide na derbi. Šansa 100%, ma ne, izbjegao je zaleđe, sve je napravio kako treba i na kraju u onom zadnjem trenutku jedna fantastična prigoda, ali 61. minuta i još jedan zicer za Gromničan. Toliko je toga bilo da sad već ne mogu a ne spomenuti i ne prešutiti ono staro nogometno pravilo o tome da šanse koje se ovako promašuju ne mogu na kraju krajeva biti nenaplaćene. Ono staro nogometno pravilo, ako ti promašuješ, vratiti se, naplatit će protivnik te promašaje. Ivan Golić, koji je ušao u drugom poluvremenu, imao je sjajnu situaciju s desne strane, desna noga, u desni donji kut, koji centimetar pored vratnice. Dakle, i u nastavku i dok igramo kontra Bure imali smo jednu situaciju koju je, nama se barem čini, glavni sudac morao prosuditi kao igranje rukom i 11 za Gromničan u 54. minuti kada je Jereb igrao rukom. Nakon toga Golić, ova jako dobra šansa. I evo 11-terca. Evo 11-terca iz trećega je pokušaja. Ajmo to tako reći, sudio, naravno sad uz velike proteste gostujućih igrača. Ovdje neće biti promijenjene odluke, ovdje nema vara, ovdje nema nikakve filozofije, nikakve priče. Ivan Marinčević iz Velike Gorice je prva dva nekako propustio, a ovoga puta procijenio da je ovo 11-terac za Gromničan. Dražen Pilčić je namjestio loptu na bijelu točku i 11-terac će biti sigurno. Ne! Valjda smo mi svi budala ovdje koji smo se počeli veseliti. Ljudi šire ruke. Dušan Grujevski ne može vjerovati što se događa. Način na koji je Ivan Marinčević mahao i pokazao, sugerirao je samo jedno, da je dosudio 11-terac. Sad ispada da mu to izgleda nije bilo na kraj pameti. Promjene kod gostiju 2 igrača, mi moramo notirati ovu 62. minutu. Previše se, ovo je već treća situacija. Druga minuta, upitna situacija. 54. minuta, upitna situacija. 62. minuta, upitna situacija. Opet ponavljam, objektivni sigurno nismo, ali ovo je već malo previše grešaka i naravno sad su dignute i tenzije, žestoko su dignute tenzije u gledalištu. Više niko ne vjeruje u dobru Sučevu namjeru, to je ono što stalno govorimo, pa i oni su ljudi, pa i oni mogu pogriješiti. Međutim, navijačko srce teško da može biti objektivno, a sad se, ja mislim, Ivan Marinčević nekoliko puta potrudio, i to dobro potrudio, da stavi sumnju u naše razmišljanje, u naša srca. Napad Uljanika s lijeve strane, hoće li spasiti loptu gostujući igrač? Hoće, uspije spasiti i lijepo proći. Još uvijek pokušaj šut, jako lijepo je to napravio Sebastijan Jokić, riješio se dvojice čuvara, na kraju pucao blok i bit će ubačaj iz kuta za Uljanik. Ovo, ako ne završi pobjedom Gromničana, bit će jako puno povika na suca. Gurevskom još uvijek nije jasno što se zbiva, još uvijek je ljudi još uvijek širi ruke, sada se opet fokusirao i krenuo u davanje savjeta svojim igračima, a prava momčad, pravi pobjednici sudačkih pogrešaka i sudačkih ikseva na njihovu štetu nađu novi motiv, pa i zinata dobiju. Znači, danas ako pobjedimo, pobjedit ćemo i Uljanik, i Buru, i suca. Ajmo tako, ajmo si to staviti u glavu, ajmo sa jednim takvim pristupom koliko god se može. Vidimo Elvisa Trešnića, jednog od iskusnijih
igrača Pulske momčadi kako tjera svoje suigrače da se približe golu i evo njega u šansi. Ovo je još jedan od simpatičnih kompromisa Ivana Marinčevića. Sudar Trešnića i Curača prosudio je kao prekršaj u napadu, ali je Trešnić bio u pravu kad je pokazivao svojim suigračima odite prema naprijed, vidite da Bura tjera loptu, na kraju mu oni nisu trebali, sami ušao u šansu. U sudaru sa Dinom Curačem čini nam se da je Ervis Trešnić izvukao malo deblji kraj, dobio neki udarac u glavu. Modrika tamo Curač, dobro je, dignut će se Trešnić, gledajte kakav je od učke odvaljen. Biće sve u redu. A šta sad? Ovdje te kad dobiješ peterac si samo u ogromnom problemu. Pametna je ova odluka. Neki igrač izvede slobodnjak tako da golman može braniti ako se lopta vrati za 3 sekunde. Nema uvjete uopće za izvesti slobodan udarac, jednostavno ih nema. Pusti sad tih pola metra gore, dole, daj Bog da čovjek može ispucati loptu. Ajde, daj znak za nastavak igre, idemo. Dum, koliko daleko će, bravo, što niže to bolje. Pa je otišla barem 30 metara, zračni duel, opet Trešnić, zagrađuje se, ne možeš tu ništa osim prekršaja, vidi ga kakav je. Tuf, tap, tup. Dobro je, na kraju je naša. Okret. Pročito jedino Radričićovu namjeru naših igrača, na kraju mu je lopta pobjegla u aut. ...67. minuta, još se puno ima za igrat. Ako se nešto ne može prigovoriti ovoj utakmici, onda je to da je dosadna. Nije dosadna sigurno, jako je zanimljiva, nažalost još uvijek bez golova, a ja bih rekao i nažalost još uvijek bez kaznenih udaraca, jer od 3 situacije koje su nogometaši, Grobničana i publika ovdje signalizirali i protestirali, ja vjerujem da je jedna sigurno bila i da sudac iz Velike Gorice ni malo ne bi pogriješio da je dosudio barem jedan penal za Grobničan. Evo sada fina situacija, potkopana lopta desno vanjskom, nažalost nije prošla onaj prvi blok Uljanika, bijelo-plavi sada izbijaju loptu, prekršaj na Brdaru. I opet dilema kako iskoristiti ovu situaciju, sad izvjesno je prekršaj. Da se ne sudariš sa Burom. Marino Matković će svojom ljevicom ubaciti loptu ili dati široko lijevo, neće jer su se Buržani konsolidirali, pa je odmah tamo Jereb ide u blok. Matković čeka zvižduk, evo ga, ubačaj ide. Dobra, Pipčić, Neće, zašto neće, morat će jedno ući. Ovoliko šansi, ovoliko dobrih situacija, 69. je čini mi se ako se ne varam, Dražen Pipčić, još jedna situacija, još jedna šansa, još jednom opet moramo i to reći, Kraljević opet brani. Čuli ste kad Bura zafijuče, šta može biti iz tog kornera, ništa, centriraš na gol, a Bura ti nosi loptu. Po svemu, apsolutno po svemu je Grobničan zaslužio imati barem gol prednosti ovih prvih 69, gotovo 79 minuta utakmice. 3 sumnjive situacije, 3-4 zicera, dobri pokušaj, pošteno se igra napadački u drugom poluvremenu i kontra Bure i opet su bolji, ali eto, neće pa neće. Pa Grujevski mijenja još, 5. zamjena na utakmici danas, da vidimo koji ide van. Babić čini mi se izlazi. Mislim da ovo Patrik Bundić ulazi u igru, ali vidjet ćemo kad okrene leđa. Kad vidimo broj, tako je, da, to je Patrik Bundić. Ne. Da spratimo ovaj ubačaj Babića s lijeva. Fini centar šut, evo ga Pile, zamalo. Opet na pravo mjesto, 1 centimetar, ubačaj iz prve, pogađa glavu
igrača u prvome bloku. Jukić iz daljine puca, dobro je. Dobro je, ovo je bila situacija za okuša desnicu u punom trku. Rako Bosačić je igrač koji je ušao prije minutu i onaj koji je odmah sa lijeve strane ubacio loptu, dakle to je još ta jedna opcija koju Gruevski ima i koju pokušava iskoristiti u ovim naporima da se u zadnjih 20 i koliko minuta dođe do 3 boda, dođe do pobjede. Ja mislim da su uvjeti za igru normalni, a i da je sudac malo normalniji pod navodnicima, da bi Grobničar već imao prednost 1-0. Pile fino, se oslobodio dvojice, trojice pratitelja i čuvara, na kraju lopta za koji centimetar krivo poslana, Sebastian Jokić, bravo. Prevenirati da ju ni ne primiri, jer kad primiri loptu kapetan gosti onda je jako, jako opasan. Jak na lopti, fina lijeva noga, teško ga je čuvati. Mateo Petrović traži na desnoj strani Filipa Rosića, ali prejaka lopta koja ide van. Žuti karton je pokazan Sandiju Mofardinu, vjerojatno zbog prigovora. Skaču sa tenzije, mislim da si je sam kriv ponajviše Ivan Marinčević za to što je velika nervoza među igračima na travnjaku, jer je imao nekoliko upitnih odluka, ne govorim tu i tamo o onom pokojem prekršaju na koji igrači uvijek protestiraju, to je u žaru borbe, nikad nisi zadovoljan sudačkom odlukom ako ne ide u tvoju korist, ali već ona situacija u 42. minuti mislim da je bio dosta očigledan 11 za Grobničan, onda u drugom poluvremenu još dvije jako upitne situacije, tako da Marinčević bi trebao biti neprimjetan, a zapravo se polako promeće u glavnog aktera ove utakmice i nikome na travnjaku nije prijatelj. Još jedna zamjena i kod Uljanika, iz igre izlazi Vesford Krasnići. Solidni, dobrih 70 minuta Krasnićevih. Nije se ni po čemu sjajnome ili vanrednome istaknuo, ali nije radio nikakve, Bog zna kakve pogreške, tako da i takako može biti zadovoljan ovime što je pokazao. A umjesto Krasnićija u igru je, evo vidimo na lijevu stranu vezne linije Uljanika, ušao Nikola Bogdan. Izbiti, ojoj, ne u zrak, jer to je onda kod da si pucao na svoj gol. Koče do lopte, dobro je, ostala je u našem posjedu, šta s njom, fino iz prve, kratko. Na kraju šansa za goste i odlična intervencija Jukića u zadnji čas. Minuta je 73. Bura, Trešnić, Jukić. U 74. minuta utakmice sve ćemo češće gledati na to u kojoj smo konkretno minuti i sve manje vremena da se nešto konkretno promijeni, ali normalno gledali smo na svim razinama od Lige prvaka do onih amaterskih utakmica u kojima se u sudačkoj nadoknadi sa jednim ili dva gola znala promijeniti puno toga, žuti karton, ne znam šta se sad i na koga ljuti Trešnić, i ovako je namjerno sam svjesno stajao blizu, malo gubi vrijeme. Marinčević ga je trebao ranije upozoriti da se makne. I opet Trešnić inzistira na razgovoru, čime krade sekundicu po sekundicu, naravno krade pod navodnicima. Sve je to dio nogometne strategije i taktike koje je normalan, pa ga ne možemo baš jako puno zamjeriti ni gostima. Oni imaju taj punat u džepu, oni za sada imaju rezultat s kojim su zadovoljni. Dušan Gruevski gleda prema nebu, čupa kosu, nije mu jasno što se zbiva na travnjaku. Ali eto, ima Jukića, prijateljski razgovor tamo sa drugim mahačem, Markom Matićem. Dobro govore gledatelji, dosta svađa sa sucima, igre, iskoristi svaku sekundu što bolje možeš. Pa ćemo na kraju podvući crtu i vidjeti koliko smo i jesmo li uopće oštećeni. Moramo tako sve relativizirati, jer
Znamo i sami da navijačke strasti polete lako, a onda nakon na onim utakmicama, onim kategorijama velikim natjecajima u kojem imamo VAR, znamo da nakon ponovnih pregleda snimki znamo ustanoviti da nas je navijačko srce i želja često puta znala i prevariti. Evo je na Pirčića, evo je bila, ajmo, jako dobra intervencija, svaka čast moramo reći, Mateo Petrović u zadnji teren ispred Pirčića, koji bi inače išao sam na golman, ali to ne bi ništa značilo jer su sada označili da je Pile zapravo bio u zaleđu kad je krenuo na tu loptu. Još jednom ću ponoviti 4. put danas, ako vam je bura prejaka, ako jednostavno vas i zvučno ubija i ide preko glasa vašeg komentatora, to je nešto što je neizbježno. Naravno da na trećeligaškim stadionima nema kabina, pa se komentator smjesti tu gdje se smjestiti može, u najveću moguću zavjetrinu, ali od grobničke bure zavjetrine nema. Ili se negdje možeš zatvoriti vrata i ponešte čvrsto, ili će te bura dokačiti kako god, gdje god bježao, a onda će dokačiti mikrofon. Evo sada nešto ko u američkom nogometu, jedan drži loptu na miru dok je drugi spucava, pa ti u buretina vrati nazad, da vidimo, op. Na kraju je kod plavih. Ne volim iskreno kad ju dobije Sebastian Jokić jer je on u stanju svašta je smisliti po toj lijevoj strani. Najbolji igrač i kapetan Uljanika. Mrcina Trešnjić je zagradio loptu, na prvu je kako tako primio. Puno je lakše naravno gostima sada otklanjati opasnost čisto ispucavanjem lopte bez puno razmišljanja kome dodati. Ako je kritično ispuca i bura će unijeti još 30 metara dalje nego što si ti sam mislio. Opasna situacija, bravo Juka, evo ga ja. Ali vidi je, gledaj ti tu loptu, kako je vraća unazad. Ne možeš protiv bure, ne možeš i ne možeš. Gruje je jako ljut, oduzima igračima i taj razlog i taj alibi što se bure tiče. Naravno da bi bilo pametnije pokušati igrati po travnjaku, ali je u datoj situaciji, posebno sada kako se utakmica bliži kraju, kako pada i fokus i koncentracija, znate kako je umorno tijelo, onda je mozak umoran pa donosi pogrešne odluke. Možda sam subjektivan, ali nekako ne zamjeram igračima Grobničana. Mislim da su danas u ratnim okolnostima stvarno različiti od sebe i da je čista sreća spasila Uljanik jedno 6-7 jako dobrih situacija, a pa 2 od 3 najmanje spasile su ih i odluke suca Ivana Marinčevića. Ne kažem da su bile namjerne, ne kažem da su bile donešene sa ciljem da se bilo koga ošteti ili bilo kome ide u prilog, ali da su na kraju daleko više pomogle Uljaniku nego Grobničanu, to je isto istina. Iz igre izašao Mateo Vukelić. Zadnja promjena. Na travnjaku koji sad imamo 2 Brdara, ušao je i Robert Brdar u igru. Protiv Kraljevice čim je ušao je zabio gol, pa na kraju i nakon jednog njegovog ubačaja sa desne strane su Kraljevičani zabili autogol. To je bila, mislim, to 9. poentiranje u zadnjoj sekundi četvrtfinala Županijskog kupa. Nadajmo se da će Robert Brdar i danas sa svojim ulaskom na travnjak donijeti brzu i pravu promjenu rezultata u Grobničanovu korist. Trudi se Grujevski, ne zanima ga ni bura ni ništa, dakle radi promjene koje mu spravi močar prema naprijed. Evo Brdara u situaciji, desna noga, prizemna lopta, vratila mu se lopta, opet tup, neće, još se svega može izdvojiti kontra, logično je sve bilo što su radili crveni, dobro je, bar za sad je dobro. Jukić daleko od svog gola, gurnuli su mu loptu kroz noge, evo je kod Jokića. Bez puno razmišljanja, lupa je to van, prekršaj. Najpresivniji bez konkurencije Jukić, Jokić i Pirčić, dakle to je to iskustvo i znanje. U obrani Grobničana Stjepan Jukić čisti bez, onako točno se vidi klasa i iskustvo, prema naprijed. Pile je taj koji je uvijek u šansi, uvijek opasan, a kod gostiju Sebastian Jokić pokazuje
znanje, klasu i majstorstvo. Jako fina i dobra lijeva noga, da vidimo može li se iz ovoga nešto izroditi. Nije ovo stvar nespretnosti kada vam nešto izgleda kao napucavanje, jednostavno u datim okolnostima jedni i drugi igrači, jedne i druge momčadi ne mogu bolje kad ovo, evo kao ova situacija veze nema sa stvarnim, vrhunska intervencija, bravo, zasluženi pljesak Matiji Brdaru koji je jednu jako opasnu situaciju otklonio vrhunskim klizećim startom i uzimanjem lopte s nogu. Kažem, ako vam neka to izgleda kod crtić koja je to da su jedni drugi nespretni, nisu, nego im je Bura radi probleme u prijemu lopte, u predaji lopte, u bilo kakvom kontaktu, jer nikad ne znaš gdje će i kako će završiti. Biće će srado gležanja, ali ne previše u jednom duelu. Biće slobodnjak za Grobničan. '83. minuta. Ide Neloša na Peterac, korner. Stoper Mario Kurilić iz Pozdine naravno ide na skok. Ovo nije bilo ni za čiji skok. Lopta po podu, po travi. Ne ju izgubiti ovdje, ako ikako moguće ne izgubiti, da ne krene kontra. Digni glavu, ne izgubiti, bravo, fino, na desnu stranu. Lijepo to za sada izgleda. Dobar ubačaj, Pile! Možda je čak imao malo vremena za primiti pa onda pucati, ali naravno jako atraktivno pripaljena prsa i šut, nedovoljno jak, nedovoljno dobar da bi zadao veće probleme Matiji Kraljeviću. Koji će, ako ostane ovako, biti na kraju krajeva onda igrač utakmice. On je u nekoliko navrata anulirao zicere, obranio vrhunske šanse i ako Uljanik uzme bod, onda po defaultu, po logici stvari, Matiju Kraljevića, vratara plavo-bijelih, možemo proglasiti igračem utakmice. Pilčić fino je skinuo lopte vrškom kopačke, ali je ona dobila ubrzanje sad točno u smjeru u kojem ne treba, opet završila u Kraljevićevim rukama. Jedni i drugi zaslužuju pohvale zato što intenzitet meča ni u jednom trenutku nije opao. Stvarno imaju snage, dobro su pripremljeni. Treća HNL, ali dinamika je stvarno na visini. Ne vidimo da možda koja pogreška više u predaji lopte. Ovo nije pogreška, ovo je Bura. Nije ni manja koncentracije, ni tehnički kiks. Napravljeno sve kako treba, kako te uče od malih nogu, dođe Bura pa ti odnese loptu. Kažem, borbeno, dinamično, puni energije, puni kondicije, puni jedni drugi želje da Grobničan dođe do bodova, a Uljanik barem obrani ovaj bod i s te strane kapa do poda i crvenima i plavima. Pijetić s desne strane u blok koji mu je napravio Antonio Gračić, out za Grobničan. Mislim da je Ivan Golić tamo, ovo je dio terena koji s komentatorske pozicije ne vidimo, najbolje nije bio korner nego out. Da vidimo, da je išla malo niže, došla bi Brdaru na noge, ovako je došla Kraljeviću u ruke. Naravno, logično to ispucava, Jukić je uspio taman tako dotaknuti loptu da će
završiti u Curačevim rukama. Kako god završio, gledali smo dobru utakmicu na Mavrincima. Onako, koliko možemo se potruditi to sagledati iz nekog neutralnog kuta, stvarno je bilo i šansi, i prigoda, i te dvojbene sudačke odluke na kraju krajeva su dio nogometnog folklora. Nažalost, sve te dvojbene su išle na kraju krajeva u korist Uljaniku, ali igračima i druge momčadi i Kapa do poda i Grobničanima i Istrijanima na onome što su pružili u nimalo im naklonjenim uvjetima. Ovo nisu ni blizu idealnih uvjeta za pravi nogomet. Dvije završne, ja bih rekao i taktičke promjene koje Puležani rade u samoj završnici utakmice. M da momčad dobije na svježini, M da oni dobiju na vremenu, jer ovih 0-0 koje vidite na semaforu je definitivno rezultat s kojim su oni bitno zadovoljniji. Dvije, 3 minute pa će krenuti sudačka nadoknada. Rutinerski je to Noel Žiković zagradio, pustio da lopta izađe vana. Vidimo po stavu Matije Kraljevića koji se ne žuri s ispucavanjem da je očigledno ono što sam rekao malo prije, kako je sa bodom na Grobniku bi bila zadovoljna svaka momčad treće HNL, pa su s tim sigurno zadovoljni i Puljani koji će naravno, ako budu mogli iskoristiti prednost koju povremeno pruža Bura. Prekršaj u napadu, malo je Stefan Sošić previše ispružio ručice, ide duga lopta, opet je ovo jako zanimljivo vidjeti šta kaže Bura, pustila je dobrih 30 metara, ali je duga lopta bila kriva i završila u autu. '88. je vrijeme u kojem se događaju kiksevi, u kojem pada koncentracija, pa bi voljeli vidjeti da je lopta daleko više na polovici Uljanika nego Grobničana, ali kako ćeš kontra ove Bure kad ti ona gura i tebe i loptu i sve upravo prema tom golu. Fino Curač ovaj put fokusiran, ali opet ona dilema šta napraviti sa njom. Ako je spucaš, vratit će ti je Bura odmah, ipak ide na ispucavanje. Preko centra će ovo završiti. Fino i primljeno. Ideja dobra, realizacija takva da je Matija Kraljević osujetio bilo kakvu opasnost po svoj gol. Na drugim terenima velikih promjena, odnosno ono što sam govorio, nije bilo. Jadran Poreć protiv Pazinke 3-0, Novigrad protiv Pomorca 4-0, Buje vode u Novom Vinodolskom 2-0. U 89. minuta mislim da je Gruevski pretrčao najmanje 3-4 km na ovoj utakmici, to je prehodao s rukama u džepovima, ali onako žustrog brzog hodanja, pokušavajući nekako i sam dati neku dodatnu energiju. Sigurno bi najrađe sam utrčao na travnjak i pokušao sam zabiti taj gol. Ne znam, živo me zanima i vidjet ćete naravno u izvještajima na HNTV-u sa svih trećeligaških travnjaka što će reći trener Grobničana, koliko će onako vruć poslije utakmice imati komentara na igru, na svoju momčad, na suđenje. Ja mislim da o suđenju sigurno možemo i trebamo pričati i bit će utvrđeno usporenim slikama jesmo li danas oštećeni sudačkim odlukama, ali su igrači odigrali jednu u najmanju ruku dobru utakmicu, zaista dali sve od sebe i možda da je u 2-3 situacije samo, a tih je zicera bilo nekoliko, bilo malo više koncentracije, da Kraljević nije imao baš ovako svoj dan vratar Uljanika. Vjerujem da bi se
na kraju veselili pobjedi, međutim činjenica ostaje da najviše treba plakati za prvim poluvremenom kada se igralo u vjetar i kada je trebalo zabiti taj gol, što bi onda natjeralo goste da se više otvore u nastavku, što bi onda naravno stvorilo i puno više mjesta za kontre. Evo sada jedna lopta do Brdara na desnoj strani, da vidimo ubačaj korektno blokiran, ide još jedan pokušaj. Evo ga, Pile, tup, šut, nevjerovatno. 90. Pivčić, sjajno primanje, okret i opet i to na kraju. A i nije bilo neki veliki problem za Kraljevića. Jer je lopta išla direktno u njega. Da, Pović iz tribina puca, što je daleko lakše naravno reći sjedeć na tribinama nego što je Robertu Brdaru napraviti tamo sa čuvarem na leđima. Sudač koji smo nadoknadi. Čvrsti start, ne daj mu da je primi, ne daj mu da je smiri, bravo. Ipak je suđen prekršaj. S tribina na kojima je nekoliko navijača Uljanika, čujemo savjet polako, opet ponavljam, njima je ovaj bod u džepu velik kao učka, kroz koju će proći na povratku u svoju Pulu. Gromničan rezultatom, ako završi ovako, sigurno neće biti zadovoljan, ali igra je ta koja dugoročno donosi pravu stvar. Igrom mislim da Grujevski ipak može biti zadovoljan i da bi danas, ponovit ću još jednom, u normalnim uvjetima za igru, ovi zaista nisu bili posve normalni, Gromničan došao do 3 boda. Duga lopta, ispucavanje, ajmo, dobro je. Rizično je strčati, u zadnjem trenutku ti Bura može dignuti loptu pa prebaciti preko tebe, dakle svi oni normalni startovi danas su krajnje upitni. Ovo je dokaz. Kakav potez Matije Brdara, doslovno išao glavom tamo gdje neki ne bi kopačkom. Svi naprijed, pokazuje Grujevski, naravno nemamo sad šta, možda smo u zadnjim trenucima utakmice napucaj pa šta Bog da. Napucana je došla do 30 metara od gola. Prtenjača, korner, ajmo, zašto ne, Marino Matković će ubaciti, svi osim Jukića, tamo idu i još jednog osigurača. Ubačaj, da vidimo, evo je, ide, Brdar gol, 93. Pa rekao sam, ma bravo, zasluženo 300%. Ubačaj sa lijeve strane. Nakon svih promašenih šansi, Gromničan Uljanik 1:0. Rekao sam da 150 puta u zadnjih 10 minuta zasluži Gromničan. Po svemu je zaslužio ovaj gol. I došao je Džoker sa klupe, čujemo s tribina, Robert Brdar. Spomenuli smo da je i protiv Kraljevice ušao, odmah zabio u zadnjoj sekundi, a zabio je danas, možda ne u zadnjoj sekundi, ali vjerojatno u zadnjoj minuti. Vidjet ćemo koliko će sada još Marinčević dati vremena Buljaniku da poravna, ali Robert Brdar je zabio fantastičan gol, zakucao loptu svojom ljevicom tamo sa nekih 10 metara nakon prekida i nadajmo se donio velika i 100% zaslužena 3 boda Gromničanu. Evo ga još jednom, tuf, dobra je, ne da je dobra nego neće ni aut, odlično, polako, zagradi, izbori prekršaj, samo je nemoj izgubiti i napraviti faul onda. Šta se zbiva? Opet je naša, izbačena, reži to, ako treba prekršaj može. Neće valjda Ivan Marinčević i sad odigrati neku ključnu odluku sa razvlačenjem ove utakmice, ko zna koliko dugo. Stjepan Njukić, pokazujemo Marinčević, sve ću ja to tebi zaračunat, sve ćemo mi to u sekundama naplatiti. Opasno je, naravno da je opasno, kako god je na onoj strani pao gol, može, ne da je može pasti na ovoj, ali dobro je.
imamo tih 1-0 u džepu, ide ubačaj, napravljena još jedna zamjena, Pilčić je izašao iz igre, to je ona zadnja, evo pokazuje Kraljević su igraču neke zadnje savjete daje. Ovo je, nadamo se, zadnji pokušaj koji će još Marinčević dozvoliti Uljaniku. Ide lopta, visoki ubačaj, skače, bravo, izbi, prekršaj u napadu, to bi valjda trebalo biti to. Kraj! 1-0, bravo, bravo, veliko veselje i grljenje. Robert Brdar je zabio gol u 93. minuti, 3. minuti sudačke nadoknade. S ovom pobjedom Grobničar Uljanik 1-0, crveni su došli do 15 bodova, sada stvorili finih 6 punata prednosti pred Uljanikom. Došli do pobjede koja je zaslužena bila tijekom same utakmice. Ranije se nije došlo do prednosti isključivo zbog rubno regularnih uvjeta za igru. A vidimo sad ovaj kadar, vidimo koliko pobjeda znači našim dečkima. Vidite kako se vesele, vidite kako se skaču. Odahnuo je jedan od članova uprave, Daniel Jurić, ali ovo je predivan prizor. Evo vidite koliko pobjeda posebno u zadnjim trenucima znači, koliko su se za nju namučili, a drago nam je, vjerujte, koliko god zbog 3 boda, toliko i zbog toga što nećemo toliko pričati o sucima. Neka suđenje ocijeni delegati, kontrolori sudaca, neka vide što je Marinčević radio dobro, a što loše na ovoj utakmici, ono najbitnije, 3 boda su u džepu. Došao je Gruevski dati ruku Ivanu Marinčeviću, možda s njim počakulati, više Marinčević njemu nešto govori, ali na kraju maknut će se Grujo, to je najpametnije. Ono najbitnije, 7. kolo 3. Hrvatske nogometne lige Zapad, Grobničan protiv Uljanika, 1-0 Gorom Brdara u sudačkoj nadoknadi, 100% zaslužena pobjeda. I sada pozdrav sa Mavrinci, vi koji ste gledali ovaj prijenos i slušali i na kraju se veselite pobjednik Grobničana. Gledali ste ga sa guzama na toplome, kod nas je situacija malo drukčija, ugrijani s 3 boda, idemo se stvarno ugrijati i proslaviti ovu veliku pobjedu. Lijepi pozdrav sa Mavrinci.